yàlla mu shi Allah subhanahu wata'ala noo koy xamee ta ya za ka san shi Allah subhanahu wata'ala moo la sàkk yow shi ya halicce ka yow xam nga ne sàkkuloo sa bopp kai ka san ba kai ka halicci kanka ba sa ndey sa baay it xam nga ne sàkkuñ la ñoom it xam nañ ne sàkkuñ la kai ka san ba iyayenka suka halicce ka ba kuma su ma sun san ba su ne suka halicce ka ba ndey ak baay bu ñu sàkk doom bët bu set ñu am doom da uwa da uba sun iya halittan ɗa da kullum sai sun halicci ɗa te doom ba leen neex la ñuy am itam kuma kalan ɗan da suke so za su halitta te it doom ba du dee kuma ɗan ba zai mutu ba waaye li tax nga bëgg doom bu góor am doom bu jigéen to dan me yasa kake son ɗa namiji ka samu na mace nga bëgg bu jigéen am bu góor kana son mace kuma ka samu namiji nga bëgg bu dëgër am bu lompañ di feebar kana son mai kwari sai ka samu mai yawan rashin lafiya nga bëgg mu dund mu dee kana son ya rayu kuma sai ya mutu da ngay xam ne rek du daa ko sàkk don haka ka sani ba kai ka halicce shi ba ki ko sàkk nag mooy ki la sàkk wanda ya halicce shi shi ya halicce ka kai ma mooy ki sàkk lépp shi ya halicci komai te kooku rek lañ war a jaamu keneen wu jaamu ku mooy moom shi kadai ya cancanci a bauta mai ba wanda ya cancanci a bauta mai sai Allah dem leen loolu jëkk ngeen wax baat bi may bëgg a wax ku yi imani da wannan tukunna kafin ku faɗi wannan kalman da zan faɗa na ñëpp ku ci bëgg a tuub na def nii ma def sama baram duk mai sanya musulunta ya yi ɗaga hannun shi kamar yadda na ɗaga haka kalal benn baaraam rek ce ka ɗaga yatsanka guda ɗaya wax leen yéen ñëpp Shehu Ibrahim ya ce dukkaninku ku ce ashhadu wax leen ashhadu Shehu Ibrahim ya ce ku ce ashhadu képp ku bëgg a tuub na wax ne ashhadu duk wanda yake so ya musulunta ya ce ashhadu Allah ilaha la ilaha la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadan rasulullah wax leen ci wolof seede naa Shehu ya ce ku ce mun shaida dëggal naa mun gaskata dëggal naa waruñoo jaamu kenn ma yàlla ba wanda ya cancanci abauta mai sai Allah duggal ngeen loolu kun yi imani da haka seede naa na shaida dëggal naa na gaskata muhammadu annabi Muhammadu mooy yonent yàlla shine annabin Allah duggal nga loolu ci sa xol kun yi imani da haka a zukatanku ku nekk jullit duk wanda ya zama musulmi bët bu set da nga julli juróomi julli tusubaar takkusaan timis gee suba kullun za ka yi sallan azhar da la'asar da magariba da isha'i da asbahi nangu ngeen ko Shehu Ibrahim ya ce kun yadda ku nekk jullit at mu ne da nga war benn weer mooy weeru koor duk wanda ya zama musulmi duk shekara sai ka yi azumin wata ɗaya shine watan Ramadan ku nekk jullit soo bayee da nga ci génne asaka soo amee alal ju bari da nga ci génne asaka duk wanda ya zama musulmi idan ya yi noma zai fitar da zakka idan Allah ya ba shi kuɗi masu yawa nan ma zai fitar da zakka ku nekk jullit soo mënee dem Makka haji ne yàlla bala nga fa dem haji duk wanda ya zama musulmi idan Allah ya hore ma za ka je ka yi hajji islaam nga Shehu ya ce to wannan shine musulunci ga ku a cikinta yéen ñëpp nekk ngeen jullit Shehu ya ce dukkan ku kun zama musulmai li ñu war moo leen war duk abin da ya wajaba a kanmu ya wajaba a kanku li ñu yaakaar loolu ngeen yaakaar abin da muke bukata a wajen Allah ko ma shi kuke bukata wax leen yéen ñëpp alhamdulillah Shehu ya ce dukkan ku ce alhamdulillahi rabbil alamin da ngeen xam ne yàlla sopp na leen Shehu ya ce ku sani Allah yana son ku yàlla moo bind ñëpp Allah shi ya halicci kowa waaye